Hello, tu ni July tarik ni kumsang ni le som ni lagu Alpha Asia Pacific Conference Kuala Lumpur Malaysia muna je ni khuni chan ni hin je ni huahin jingka gate apa ho ke pichin chadai hitabanga he ki mangcha an ne phat jong chom chakhat kilha tu chan ge ya jong he phat bi nga chan ki mangchai chiki chai chai le ani la an ne phat mi tabang heding pung sagi makhai le khun program ki pan ki ding pung som chan ge program hungum ding a hin chun hi chi program ki zauna hin phat chom pi thil ki mudo ei mal ha gaw hin kwa kila lu I family ya ding chule inam ma ding a jong I ho bung a ding a jong phachom thei lung gel ho jong he izan ham pi o min program ki mam dan ho he pa chat am le jengen akang to ma jengen mun khang to khada thil ki bolai a cho kham to lo je choi thei lo he jong le mi khan to choi hon jong akimwa ko na ham kila lu thei phachom pi ho cho piha conductor khanin thu seya se chai ting la ni ko wa stage lang second khat cha jong la gap lu hela ta ta ke flow that a thila chi la ho jong he vatan thei ta khat min ka sa in chule laki sa ho jong heti chun worship team hon hatan la thum alam kai win nong ta ki mangcha ke ting le thu sei na phat ho hong ki chai ting jong le interaction discussion ho ta bang khat jong he na sa ta na chi pi win chi mi jong boring on tv a talk show ho ta bang langa ama hon a theme a pi pau to ke sai zoya chu min gon tup sa a ko ya connected he so ke ida chu phata ke cha thu chu a hei tu chadwa he ki mangcha hin alpha tu ni khwa ki ha sei pen cho hele church planting langa dinga alpha hi I piti mancha di ham ti chung chang chu hin je chun alpha youth group alloy amin pre-marriage alloy chule pm kitchen jowa dizom chule cha nei parenting ti course chum ei mila phaga pi bol jong dinga hin atam jom wang chun het pha jong ki nei lo dinga hin chi alpha ki ti hi ka ga zaw to ke hana a campaign gun set na lang jong chu hi di pon keiman kamu dolin hobunga dinga mancha ta ka hi ti hi kata lang nomen chi koi denomination he jong like catholic han lang protestant group langa evangelical han lang baptist han lang methodist han calvin han lang pentecostal churches han lang ita so koi denomination bearer lo hela pakai jesu christa mi hu hing na chu itile mi ho hin a he thim theya cha ko na he hobung hi khang to di ham ti ngai to na tiloi khom tam ta la chun chi alpha jong he khada hin ama ho he very systematic it's a program he they unta chule hachum ta khada hi ti chu ka sei phung nomen ke ho school jing azong katunu nga pi Sylvia nga pi he ka u mongza chanu hin amazon alpha staff ka hin Meghalaya to Manipur vekol hin alongside digital kilhan chun school achun part time kenjong school principal ka kai lu te kenanin sapang ho jong English phata achu aman English subject a boy pi hin on kom ting le chun part of her ministry achu sapang ho jong he alpha course visual kona abol pi English song akala ei pawa jong translation au min I cho jong chu chapang alin lang de ho he ta chon nasata alam kai zia ija chu ke hon jong alpha he ka akala ke ho ina jong nupi ho ai lo wala campus am hoding in jong ti chun ka bol jibin ichi alpha he ke hoding a jong nasata ka chi piu khat jong chu hi zia chu itabang Asia Pacific level a conference na he ke ni
api le puhi na jong hintin chule alpha a mila adinga jong amaga to sok loi pen jong ka hion mai thei ja chu chanvo in pevin recommendable je gum ka ga jaw hanin ano ma jengin chitin nam tin pau tang tho ho Asia Pacific nation is an hampi kisuto khoma a color mid vada jong asan aenga kang loi kol ehon kol zat chom ni hen ho chule sai Chinese lang lim put ho ta chule Australia jong sub mel pu ai lo New Zealand langa jong hiti jong mi tam pi kisuto khom hin pathin I ho khoma wa choi lai sa khom ting le pi ham van gam aki feel thei dan ho so hi cho jong he na sata pathin thil bol thei na ki dang ta head band jong chu akinejin chi alpha course khat chom na tam ta la chun tu ni ya he church planting adinga pi ham alpha in pan ala dan ho jong na certain presentation au min chule tu ke ho tu hin discussion cho chi jing line discussion achi masang hin sharing khat au min laila kitinu he apa Iran mi hin chun ama hi mun chom cho England pinga seili na chewa New Zealand ko na Australia lang lung ki da ta ministry ball nu mei khat hin a falma ma jengen chi ama thil ball na a ko na ama sharing nei cho hela biham khang tha ho I ho bung ho hin a khang kit adinga ge ya pan la di dan pa ho hi min tuni hin aki ha se yen hichima sanga chilai Kuala Lumpur Holy Trinity Bukit Bintang pastor pu ma ho ehon pastor itivin vicar pu hin chi vicar panjam na sata en til kho na ho nei dun adi dia Bible Andrew pakai jisun thil kidang ta na to do na mi pi awa na ko melew han chapang new chakha amini ki phadi pon chang ha phenga to nga ni se pupa hichi thu sima kon chung tu lai I ho bung ho hin next generation adinga hichi khang ahung khang do theiding ho loi to ping lo lai ho loi digia I ho bung hin iti panala dhem ki giel pa hi ki umbe se lo ki tila ka sei hil lo ding hin ipi sau pi ta ki giel de ham tu a jong bon ima ki bui pi zo lo wa ti tabang hi I ho bung lam ka tam zo hi ding ka ta san hi ja chu e ho hi I ho bung a jong hin khan to na hi ding do le nam zo ji po khan to na ding chu mi in masang pe pia thil mu sa hon thil a gon ting wai le I cha ko na chu min pan an la khan to na hongum Singapore khan to ho bang ko a first prime minister pau ti taute Malaysia ko na ahung ki le khana ji prime minister tu masapen pa kum somni sunga awai pu sunga chu hitabang su na dinga panan na la thing phung ho jong mun chom ma ko na apolo wa atu wa gamu hin nasata ki khial na po do tua wa noin gam khang to pe na jong I het taw adi dia Asia gam mai jong lowa wa noi pum pia dinga jong gam khang to ta Malaysia hi hop gate la hop khat ho tabang sanga hi niaw na la he Singapore masanga jo thakha da hi win ato chin pen ho atum be ama ho he ki vai pu nom wa English hi major language hi sa wa cha ko na cho mi pi anom chanin karbar bol na ding halang I pi hi jong la democratic ta ki vai hom na hi ju lam kai pan na gal do hin tuni ka ki hil na wa ko na I ho bung ho tuai next generation ti le kum som tum ho to next generation hi jengin hi chi lo wa kum azza ge ya dinga jong generation ke hitalo wa generation after generation na kum azza lu da tua lam ka hung ki kho mo hen lunggel ide yo nga ye ti khat chu hi zen tu ni hen lai ka ga zaw ham ti na e ho nam sunga ki piham ho bung abi bin chom jong la I ho su pakai Jesu Krista van gam gal dot na
in kho mangte chu hi win ya chu I ho bung hin tua chapang neu cho ho hi chi chung chu na aping lo lai ho ge ya ding a zo I ho bung hin an cha an mu theina ding khan to na lampia zo theina ding pa he igial lo wa le igial kho lo wa le e society zong I ho bung zo he khang but lo de ti chu tu ni ke ya ding a take away kha chu kain present he ke ki pa